Ngiyabingelela konke amagumbi amanamhlanje sithi abantu abaphile, abagulayo basesibhedlela mabasinde, nabagulelayo ezindlini ngisithi mabasinde. Ngithanda ukubuya nento emfishane engasiyonto ende kakhulu ebantwini. Ngidinga ukuthi abantu ngabe bayizwisisa. Ngokubana angikhulumi nabantu abancane, angikhulumi nabantu abasakhulayo, kodwa ngisuka ngikhuluma nomuntu omdala lana. Ayikho ingane engabe khona ku-YouTube lana izolalela izindaba ezijulile ezifana nalezi. Thanda ukuqondisa abantu bakithi, ma ubuya kimi ngicela umuntu wesifazane ungagqoki ibhruku, gqoka irokwe. Number 2, umuntu oyindoda ngicela ungathi ma ubuya kimi ubuye ugqoke ibhruku elifishane. Ungabuye ugqoke ibhruku elifishane lana kimi, angigqoke ibhruku elifishane na akaze mhlawumbe ungibone noma ungithola ngigqoke ibhruku elifishane uma ngisiza abantu. Ngigqoka ibhruku elide, ngiyahlonipha, ngiyahloniphisa, ngibuye ngihloniphe nawe nomsebenzi wami. Ingakho wena obuye ugqoke ibhruku elifishane la esigodlweni sami uzofuna usizo kimi, kahle kahle awudeleli mina, udelela amadlozi wami. Nawe nje uyasidelela. Fanele uma ngumuntu uzihloniphe kuqala ngemva kokubana uphuma uye emuntwini osizayo. Uzibheke ukuthi ungabe u-right kuphi, ungabe u-wrong kuphi. Akubuywa la ekhaya umuntu egqoke ibhruku elifishane, akubuywa lapho umuntu egqoke ukabhodula. Phela akusikho lana emashowe abantu bakithi, lana sisebenzisa umuthi wokuthi sizobe ugqoke ibhruku elifishane. Into ebalulekileyo ukuzihlonipha wena muntu ngemva kokubana uhloniphe omunye umuntu, uzobona-ke izinto zakho zikuhambela ngendlela. Number 2, noma ngabe ngihlezi ngivulile lana engisizela khona abantu, uthola umnyango uvuliwe, awuzingeneli unokhe uphakathi. Ukhuleka usesengaphandle, ukhuleka usesengaphandle, bese ngikuvumela ukuthi ngena. Ukhuleka sungaphakathi, uthola nginomuntu ngibhizi ngomunye umuntu. Lowo muntu ohleli lapha nami ngimsizayo uzozibuza ngawe ukuthi kanti vele ungumuntu onjani wena, obuya nje ubuya uzithele phakathi endaweni yomuntu. Awuzithele, uyakhuleka bese ngikuvumela ukuthi ngena. Nalapho-ke uma ngabe sengiqedile futhi umuntu sephumile, awuzingeneli wena, yimi engikuvumelayo ukuthi ngingena. Ngoba ngesizathu sokuthi uzothi ephuma loyo muntu lana, uthola ukuthi kukhona ezinye izinto zami nami engisaziphetha lana. Uyangena, uzohlangana nenye into kwesinye isikhathi ezokwethusa, ukusuphuma futhi ubaleka lana ngokubana ungene ungavunyelwanga ngaphakathi. Zifundiseni bantu bakithi umthetho kubani nakubani. Noma ngabe umuntu engumuntu okunikeza isikhathi sakhe, engumuntu okuhloniphayo, ungumuntu onenhliziyo phansi, kodwa hlonipha umsebenzi womuntu, uzihloniphe nawe. Ngemva kokuba nihloniphe omunye umuntu, fanele uqale uzihloniphe wena. Ngiyabonga, nginawo lithemba la amagama azwakele aye ahlala ezindlebeni zabantu bangizwa kahle. Ayisiyonto ezophinde yenzakale futhi, ngoba okulandelayo uzokwenza njalo ukuthi uma ungena phakathi ungazange ukhuleke, ngikuxoshe, ubuyele emuva, uzobuye ngelinye ilanga. Uzobe ugqoke ibhruku elifishane, ngingaku-athendi, ngixoshe, ngithi uzobuye sigqoke ibhruku elide. Fundani bantu bakithi, isintu akusona silungu, vele sisobe lungu thina singabantu abamnyama. Bese ngibuya kulolu daba bantu bakithi, mangabe usele emuva ngakakusisi, mangabe usele emuva ngakakusisi, angeke ngisho amagama ngoba igama lomuntu liyahlonishwa. Igama lomuntu lapha sinabanye abantu abahlezi be-check abanye abantu ukuthi bayenzani empilweni zabo. Ngiyazi nginabantu abambalwa, mangaphasamisi bengabe beyi-3 abantu abasele into mangi-check i-register yami, ngathola abantu abayi-3 engingakakwasisi. Mangabe ungakasizakali, ngicela ungi-WhatsApp ungitshele ukuthi awukasizakali.
Okunye futhi ngicela usebenzise inamba osuka ungi-WhatsApp ngayo, inamba osuka ungifonela ngayo, ngoba yinamba engisuka ngiyisebenzisa uma ngabe ngisenza izinto zakho. Umuntu otshintsha inamba njengomuntu otshintsha i-underwear, akuhambi lokho. Sebenzisa inamba yakho eyodwa ovele uyiyo osuka ungifonela ngayo, eyinamba yakho engisuka ngilinka ngayo izinto zakho, ukuze ngikwazi ukuthi ngikusiza ngendlela. Manje uma ngabe ngikuthola kwesinye isikhathi ungekho kuleyo namba, usebenzise enye inamba, uqhamuka usebenzise enye inamba, angeke mina ngishifte kule namba esengiyisebenzisileyo ngisenza izinto zakho bese ngizongena kule namba enye osungifonela ngayo noma usungi-WhatsApp ngayo engingayaziyo. Mina ngizoyala ngisebenzisa yona leya namba oqale vele ungifonela ngayo, uqala izinto zakho size siqede. Bese ngibuya-ke endabeni yale mali esheshayo bantu bakithi, sikhona u-2.5, engo-2.5 bantu bakithi, ibe khona eka-4.5. U-2.5 ithatha 36 hours, eka-4.5 i-overnight bantu bakithi. Sikhona, ungaxhumana nami ngikusize, inamba ngu-083 20 954. Anginayo bantu bakithi enye inamba engiyisebenzisa kuma-client yami ngaphandle kwaleyo 083 20 954. Ngizwa abanye abantu bathi ma u-083 ingangeni, ibathatha ibase ku-071, ibadayivete ku-071. Angiyazi u-071, anginayo inamba eqala ngo-071. Eyami inamba u-083 20 954. Ungayizwa inamba ekudayiveta ku-071, akusiyo yami. Vele ulinde ukuze uze ungithole ku-083 20 954. Ngizokusiza. Leyo 071 angiyazi ukuthi ayidayivethela khona, ngoba ngaphandle lana kunezigebengu bantu bakithi, bantu bakithi eziyabe zizama ukuthi zihekhe inamba zabantu. Kodwa-ke eyami angeke uyihekhe uyikwanise, ngoba abantu bayangitshela okunye nokunye nedlozi lami, izinto zami ziyangitshela. Ingakho-ke sebenzisa leyo namba yami, uzongithola kuleyo namba mhlobo wami. Ngibonge konke amagumbi amanamhlaba ngisithi abantu mabaphile. Inhlanga ze-gambling zikhona abantu bakithi, sinazo ziyakunikeza zona-ke ngo-2.5 nazo si-special lesi esikhona abantu bakithi. Yinkanyiso kahle kahle, abantu bathi yi-special ngoba sebebiza isilungu. Thina siyesebenza ngenkanyiso. Umuntu uma ngabe sesizakele izinto zakhe sezizinhle, sebuya-ke ezobhadala eyinye imali esuka sivumelane ngayo. Siyaphila sithi philane konke amagumbi amanamhlaba abantu bakithi. Intebe yemali ikhona nayo futhi siye sayibisela futhi ku-2.5 inkanyiso, uhambe usebenza. Abantwana izikolo ziyavulwa, bayasidinga i-stationery. Asibhekele usebenzela uDisemba kuphela. Fanele ubhekele ukusebenzela abantwana i-stationery, usebenzela abantwana ubashiye bene-something. Wena onengqondo yokuthi kusasa yiKhristimasi, abantwana bazodlani, kanjani nakanjani. Yebo, siyasebenza bazodla abantwana, kodwa awuphilele uDisemba. Leyo yingqondo yabantwana abancane abacabangela uDisemba kuphela. Uma ngabe uyindoda e-matured ekhanda, ungumama o-matured ekhanda, cabangela i-future yakho yonke neyabantwana bakho. Asiphilele uDisemba kuphela. uDisemba uyadlula, kodwa-ke uma ngabe usedlulile uDisemba, uzosala futhi sowudinga imali yokuthi wondle umndeni, uyenzele abantwana bakho izinto ezinhle, ukwazi ukuba-investela. Yingakho-ke mina angisebenzeli uDisemba kuphela abantu bakithi. Uma ngisiza umuntu angibheke uDisemba kuphela ngizomsiza ngoba manje nguDisemba. Mina ngibhekele ukuthi kufanele ngikusize uphile impilo yakho yonke, izinto zakho zikhanye impilo yakho yonke January to December, from lapho oqalele khona ukusizwa until kuze kuyefika ilanga lakho ubizwa kodwa uchiye ingane zakho zijabulile. Ungafi uyisithi abantwana sesithi khafulela ithuna lakho bethi ubaba wayeyinja, umama wayeyinja, akazange asenzele lutho sisaphila. Yingoba kulekha imicabango emakhanda abantu. Ngiyacabangela uDisemba, ucangeleze lesi sikhathi esikhona lapho. Akusebenzi kanjalo. Asiphileni bantu bakithi, liphile liphephe ezindleleni lapho lihamba khona.
ngisalithanda njalo.